Svima, vi gledate kanal Gordane Todorović. Danas ću vam pokazati u ovaj video, ili u ovom videu, kako već, NLP stvari, koje sam ja pravila, naravno. I neki koje nisam pravila, ali dobro, ima tu dosta hrane, prave igračke, male. Nije prava hrana, ali igračka. Ok, počet ću odmah. NLP stvari. Ogledajte su isto stvari, ali ste ih već vidjeli, pa neću vam pokazujem. Prvo, ova knjižica sa starletinim i flower slatkim obeležijem. Onda unutra ima twilightin i raritino. Evo. Onda imate remove dešino i flatrešajno. Samo za minut. Lijepo, tako. Kao neko sunce i kolač, ne znam ja više čije je to. I pinkino i applejackino. Evo. I flower fishes. Sad stavim tu u kutiju. Ovo je reti prsten isto. I evo je moj reti. Ćao! Ovo ću vam pokazati hranu. Ovo je moj tepih za spajka. Ovo vidite kako lep. Ovo nije baš toliko lep. Ovo je grob za rarity, tačnije da. Ovo je, kao da vam kažem, food slano. To unutra stavljam moju slanu hranu ovdje, pa onda zaklopim. Onda imam ovaj školski ranac za Twilight Sparkle koji malo se podsjepao, ali ću ja da ga popravim. Ovdje piše ranac school, ovdje je knjiga i mikrofon i eto tako. Ovdje imam ovaj telefon, malo je podsjepan, ali ipak mi služi kao za neki telefončić. Onda sam napravila kao američki laptop, ne laptop, vidi meni tablet, kruška. Ovo je laptop, Apple-ov, malo drugačija Apple. I unutra je mnogo bolji nego s polja. Evo odmah ću da vam pokažem, ima sve crne tipke. Nije NLP-ov i ovdje ima kao zalazak sunca i eto, to bi trebalo da znate za moj laptop. I sljedeće ću vam pokazati što još imamo od NLP stvari. Da, ovaj telefončić, kao ne znam šta je više to. Onda kao čašice. Imam ih dve, evo. Onda ovo. Kao dijamant unutra. Evo, može da se skine. Pašće. Gdje je nestao? Evo ga, na mojoj majici. Pašće. Evo ga. I to je to. Od NLP stvari. Kako vidimo odavde iz moje kutije, imam dosta NLP stvari. Evo ga, vjerujte tamo. I evo je ova hrana što sam pričala. Ovo je biskvit. Evo ne vidi se baš lijepo. Biscuit piše. Onda ovaj biskvit kao krugli dževrek, neki sa prelivom čokolada krofna. Ovo grnica od filija, to nije ni bitno. Evo je filij. Evo poni flatači iz sprajza. Ćao! Što imam 3 flataše. Evo ovaj kolačić. Imam i ovaj isto. Imam poš jedan ovo i po jedan dževrek još. I nada pozadi preliv, ovdje je onda kao obična krofna, ima i ovdje. I ova torta mini. I onda ove bombončice, imam ih raznih boja. I ovaj grobrat je mnogo meni lep. Nije baš toliko lep. Evo kako je. I ja mislim da je to toga što se tiče ovog videa.
lajkujte, komentarišite, subscribeujte i to bi trebalo to da znate za ovaj video. Su to moje MLP stvari. Napravila sam još, ali ne znam gde su mi. Mislim da sam ih izgubila pola. Ali ne, nisam ih izgubila, stavila sam ih u drugu kutiju, sad se sećam. I vidjet ćemo se u sljedećem videu, pošto mi je ovo zadnji video za sada. Jer nisam dugo postavljala video i sad sam konačno odlučila da ga postavim. I sada, kao što sam završila ovaj video, vidjet ćemo se u sljedećem videu MLP-a. Doviđenja za sada. Evo svi moji poni vas pozdravljaju. Ako niste vidjeli Sky Wishes, sada možete da je vidite u prilici. Evo Sky Wishes, ima ovu ogralicu, ovu kosu i što trebate da znate, oči, sve i eto, dobar dan, mislim doviđenja.